Ibihe byiza abakunzi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro byacu mukabasha kuba mwakanda subscribe ndetse na like n'ibitekerezo byanyu mukaba mwabyandika. Ndagira ngo mbabwire ko muri aka kanya bwa mbere mu mateka ikipe ya APR igiye kuba yatunga umwarabu. Uyu mwarabu niwe tugiye kuba twagarukaho muri aka kanya. Wowe ndagusaba kuba wakanda subscribe ubundi bwo tukaba twagenda n'aya mazina y'uyu mwarabu udasanzwe uvuye mu ikipe idasanzwe hariya mu gihugu cya Misiri. N'amakuru dukesha bamwe mu banyamakuru ba ekipe ya APR ndetse n'abayobozi ba ekipe ya APR. Nje hano kugira ngo tube twaganira byinshi kuri uyu mukinnyi udasanzwe ikipe ya APR igiye kuba yasinyisha muri iri joro cyangwa se muri uku kwezi kw'imikino. Niwe mukinnyi wa mbere ikipe ya APR igiye kuba yasinyisha. Ndagira ngo muze kuba mwakurikira iki kiganiro murahava mumenye byinshi kuri uyu mukinnyi. Reka tutabatindiye tube twababwira uyu mukinnyi amazina ye, ubundi bwo akomoka mu yihe kipe, aje gukora iki mu ikipe ya APR. Nge tugiye kubana muri ibi biganiro ni Theogene Kwizera. Nizere ko mwakanze subscribe nk'uko nagiye mbibabwira. Uyu musore bamwita Mohamed Hachem. Uyu Mohamed Hachem akomoka mu gihugu cya Misiri, akaba akinira ikipe ya Al Masry. Iriya kipe ikinamo Mugisha Bonheur Casemiro. Uyu Mohamed Hachem afite imyaka 23 yonyine y'amavuko. Uyu musore Mohamed Hachem ikipe ya APR ikaba yatangiye kuba yagera mu biganiro n'uyu musore, ariko bigaragaza ko ibiganiro biri kuba byatanga icyizere hagati y'ikipe ya APR ndetse n'uyu musore Mohamed Hachem. Bavuze ko bagomba kuba bamuha ibyo akeneye byose mu ikipe ya APR, ariko akaba yasinyira ikipe ya APR. Uyu musore Mohamed Hachem aje kuba yakina nka nimero 10 ku ruhande rwose rwa Djibril Ouattara wamaze kuba yavuga ko atazongera amasezerano mu ikipe ya APR, azashakira ahandi hantu rwose ashaka akajya gushaka indi kipe. Uyu Mohamed Hachem ikipe ya APR iri kumuha asaga miliyoni 45 z'amanyarwanda, ikamuha inzu azajya abamo ndetse n'imodoka izajya imutwara. Ariko uyu Mohamed Hachem yamaze kuba yasubiza ekipe ya APR ndetse n'abayobozi ba ekipe ya APR muri rusange ko agiye kuba yabitekerezaho nyuma y'amasaha 48 araba yamaze kuba yakohereza igisubizo cya nyacyo gituma ekipe ya APR itanga ibisubizo nayo bikomeye cyane, ikaba yazana uyu musore Mohamed Hachem, dore ko yari amaze iminsi yitwara neza mu ikipe ya Al Masry akinana n'uyu musore w'ikipe y'igihugu Amavubi Mugisha Bonheur Casemiro.
Hari andi makuru ari kugenda avugwa mu ikipe ya APR, ni amakuru adasanzwe. Bari kuvuga ko hari abakinnyi bagiye kuba basezererwa igitaraganya mu ikipe ya APR, harimo abasore babiri bakomotse mu ikipe ya Rayon Sport, ariko aba basore biragaragara ko banahombeye ikipe ya APR ku rwego rukomeye cyane, ku rwego utabasha kwiyumvisha nk'umusiporutifu ufana ikipe ya APR cyangwa se Rayon Sport. Aba basore bagiye kuba bakirukanwa cyangwa se bakaba batizwa mu makipe agiye atandukanye, dore ko ikipe ya APR ikunda gutiza abakinnyi bayo muri AS Muhanga se cyangwa se Intare, tutibagiwe ikipe ya Marine Football Club. Andi makuru nk'aya ndagira ngo muze kuba mwaba hafi, turagenda tubagezaho iby'uyu musore Mohamed Hashemu, uburyo ibiganiro biri kugenda bikorwa, uburyo transferi ziri kugenda zikorwa mu ikipe ya APR. Wowe icyo nkusaba, niba wakanze subscribe, reka mbe nagushimira.